Wakay niyan iba nga masayaw si Kuratsa, kundi nato igugmaon nga mayor sa Bungto sa Palapag. Wala iba kundi sa persona ni Honorable Lawrence Patula, kontraman sa namon maestro din sa barangay sa Kampidiko. Wala iba kundi sa persona ni Mr. Pedrito Rodrigo, sayaw si Kuratsa. Okay, this is Barangay Campidico, Fiesta 2024, Palapag, Northern Samar. Waray TV, subscribe.
Salamat, Mayor, o sugan man kang Sir Pedro.